Tak to bola pekná jazdička toto. A to aj jazdí proti, to bude mrenečka. No Je, jasné. ty kokos, jaká nádherná. No, pripravená buď. Tak. No to je krásna mrenka. Máme 50 krmítkov, vykopláš na spojovací úzol. No to je to, prečo sme sa dneska prišli. No. Prečo chytáme na peletku v gumičke, že? Áno. Žiadne červičky, žiadne podobné vecičky, aby sme malé rybky chytali. No poď. Krásne. Nádherná, ty kokos, celkom veľká. A je naša. Krásne. Nachystáš podložku? Áno. Nádherná. Má malú peletku, 8. Tak. Mrenečka. No krásna. Ježiš, tá je krásna. No. Dobre. Mám. No, dobre. No, on nech nespadne. A ti budem držať, keby chcela, nech spadne do podberáku. Mrenečka. Prvá tohtoročná. Aha. Mrenečka.